Inkomo eka mufambisi wa gandelo kunyikiwa nkarhi natanambona a va tekangi yona nchumu liya nga yi totona ya remix kambe a ya khensa swinene xo sungula i ku rhandza ku xeweta ni xeweta eka mufambisi wa gandelo ni xeweta eka the right drive HD Masangu ni xeweta eka Jeffro Masangu eka ndyangu wa ka Masangu ni xeweta eka executive ya kereke ni xeweta eka vuyini lebyi nga kona ni xeweta eka lavantshwa avuxeni vantshwa ni xeweta eka kereke hi ku angarhela avuxeni ku rhula ka xikwembu a ku lweyi na wena mufambisi wa gandelo eka siku ra namuntlha i manana Sisibomi Baloyi kasi rito hi ta phamela rona hi tatana principal Nisi vona va ta hi phamela kusuka eka tibuku leti landzelaka va Thessalonika ku avanyisa ka ntlhanu kusuka eka ndlela leyitsongo ya 14 ku ya fika eka 18 na Vahiveri ku avanyisa ka 13 kusuka eka ndzimana leyitsongo ya 12 ku ya fika eka 17 xibye xa sonto ra ti 26 ta October xi yime hi ndlela leyi cash xi endle 1620 speed point ku va 520 hinkwayo yi hlanganile yi va 2140 vamakwerhu eka nkarhi wa sweswi i nkarhi wa vuyeni hi kombela hinkwavo lava hi vhakeleni va ri kona va yima kereke hi kota ku va xeweta kombela chorus tatamboa hi karhi kombela va hina va karhi va tale Akukhensa xikwembu xa matimba Vito i Bheki Thobela Nxumalo ngilawula ku anumvakashi ngilokele kereke ya EPC so la ni mani ndile ku ta joina kereke ya la Foslomas Kurula ndzi na n'wina mina ndzi Koinonio Khosa meaning fellowship ni tile ku ta fellowship na n'wina the common name hi Rinzelani no huma a Christian Parish inkomu Kusho la inhloso yami Yesu Kristu ngito nokuthula akhosa ayekho njengevakeli Chief njhani vito ni Musa ka Chivi n'wana wa la kaya just said ni tlakuka because na mina na nkarhi ni nga ti ta mixoveta ni foundation ya la association lava ni tivaka va ni tiva lava nga ni tiveki vito ra mina i Musa mfundhisi hi mhaka ku hina ndhawu ezintsha lava veke va huma rona ni ta kombela
mi ta khoma hinkwavo lava va hi phakeleke hi voko eka siku ra namuntlha endzhaku ni kombela lava le rhole tatana Gazette va hi tekela chorus va karhi va almost lava va tsundzuxa leswaku Khosa i n'wana wa mfundhisi lava va nga kuvula Chauke lava hi nga fika n'wini i n'wana wa mfundhisi M.W. Khosa eka nkarhi wa sweswi vamakwerhu i nkarhi wa hinkwavo lava a va swedeya a ni a hi nga yangi hinkwerhu a kerekeni leyi a hi tele mafositela so hi to swi extenda hi ku kusukela musunguri wa ti 27 ta October ku ta fika eka siku ra namuntlha mi nga yima hi tlangela kun'we Tatana Gazette hi Vamakwerhu kereke ya Fostoras yi rhandza ku mi navelela tintswalo ni nkateko loko ma ha ta tlangela ku tswariwa ka n'wina loko ma ha famba eka lembe lerintshwa leri nga ta va mi nghene eka rona hi nga ku hosi Xikwembu xi nga mi tata hi ntsako xi mi nyika na rifuwo a ni vuli ra swifuwo ntsena na ra mali leswaku hi tlhela hi kota ku ta hi ta tlhela hi hoxa kwalaha kerekeni leswaku hi hanyisa kereke ya hina tatana Nkuna tatana Baloni hi ta hi ta khekhe endzhaku ka ntsena ta presbytery vamakwerhu a ni tivi ku ku titsongahata kumbe ni ku hi ntsako lowukulu kambe hi rhandza ku khensa swinene eka Mafositoras lawo saseka loko hi swi kotile ku ya hi nhlayo ya xiyimo xa le henhla eka culture day leyi a yi ri kona hi ti 2 ta November a Greater Tembisa vamakwerhu a hi chavi ku vula leswaku Mafositoras ya fike ya endla leswaku ntlangu wu tsakisa hi vuyimbeleri na ku cina hi ku vula sweswo khensa swinene hi kombela leswaku hi tekela mavoko va rhumiwa eka presbytery va rhambiwa eka nhlengeletano ya presbytery leyi nga ta va kona hi siku ra ti 15 ta November 2025 a Greater Tembisa a Midrand branch presbytery committees vamakwerhu ku tsaka lokulu ku mi tivisa leswaku manana Barbara Nkondo
va hlawuriwile ku va Deputy Secretary ya Health and Outreach Committee eka Presbyterian. Ni tlhela ni mi tivisa leswaku sesi Nxalati Chabalala na vona va hlawuriwile ku va Deputy Secretary eka Strategic Management Committee ya Presbyterian. Vamakwerhu haya emahlweni hi kombela eka lava va nga na vutivi hi timhaka ta HR naswona va tsakelaka ku va hi pfuna leswaku komiti ya hina ya HR yi tirha hi vanhu lava va nga na ntokoto ku va va tihlanganisa na tatana Hlongwane. Hi kombela just one volunteer vamakwerhu leswaku hi kota ku va hi tirha hi ri komiti. Kasi eka siku ra namuntlha vamakwerhu i siku ra general meeting naswona consistory yi ta tshama for 15 minutes endzhaku ka general meeting. Hi komberiwa leswaku a hi participate vamakwerhu. Lexi hi nga ta xi endla hi ta mi rhumela xiviko xa administration loko ni ya tshama ehansi hi tlhela hi mi rhumela xiviko xa finance leswi swi nga ta presentiwa eka general election. Vacancy election ku ta va na nhlawulo wa matsalani wa youth hi siku ra ti 23 ta November 2025. Kasi namuntlha consistory leyi nga ta tshama for 15 minutes yi ta hi ya hlawula convener ya Sunday school yi tlhela yi hlawula na matron wa youth. Vana va katekism va komberiwa ku sala endzhaku ka ndzilo va ta ya va tsala test ya vona evestry endzhaku ka loko vestry yi humile. Ku komberiwa hinkwavo lava va yi joyineke kusukela hi January ku ta fika eka siku ra namuntlha ku va va tihlanganisa na mufundhisi executive ya kereke kun'we ni vurhangeri bya miganga eka sonto lowu taka endzhaku ka migingiriko ya kereke. Vamakwerhu hi tivisa leswaku hi siku ra Thanksgiving ku nga ti 30 ta November 2025 hi ta tlhela hi va na ntirho wa ku katekisa vana. Ku komberiwa hinkwavo lava va tsakelaka ku va va katekisa vana ku va va tsarisa mavito eka vamatsalani va muganga lava va nga ta hundzisela mavito eka matsalani wa kereke hi sonto ra ti 23. So hi kombela mi tsarisa kusukela sweswi ku ya fika sonto ra ti 23 leswaku hi ta kota ku va hi lulamisa leswi fanelaka ku katsa na certificates. Va finance va ri na khensa vamakwerhu loko hi karhi hi ya emahlweni hi humesa vukhume n'hweti yin'wana na yin'wana. Veri hi kombisa leswaku nhlayo yi ya ehenhla naswona swi endla leswaku nkwama wa hina wu ya fikelela laha hi lavaka kona kambe hi ku vula sweswo veri hi tsundzuxa leswaku tibajete ha tsandzeka ku ti fikelela. Xikombelo i ku va kombela leswaku kusuka emigangeni a hi ringeteni ku va hi fikelela tibajete leti hi averiweke tona. Va tlhela va tsundzuxa leswaku a hi ti lulamiseli hi ri miganga hi mitlawa hi ti lulamisela siku ra ti 30 ta November laha hi nga ta va hi ri na Thanksgiving. A hi teni hi lulamile vamakwerhu hi kota ku fikisa budget ya hina hi khensa hosi na lava va tsakelaka ku endla Thanksgiving ya vona ku nga ri mali ntsena na vona a va ti hlanganisi na va finance. Ni nga vula ni nga ti pfinyingi vamakwerhu leswaku eka nkarhi wa sweswi hi kumile nyiko ya Thanksgiving. Ma swi hleketa leswaku a hi ri na red carpet laha leyi yi nga hlakala u kona mukreste loyi a nga tinyikela mi ta yi vona eka mavhiki lama ya taka. Special project vamakwerhu ma swi tsundzuka leswaku hi mpfhuka ku ve hi hlaseriwile hi tinsulavoya a hi sungurile mhaka ya special project
laha a hi ringeta ku vuyisa nhundzu ya kereke leyi a yi yiviwile. Kambe loko mufundhisi va karhi va chumayela kusuka hi January vamakwerhu a va vulavula hi mhaka ya leswaku a hi swi tivi leswaku hina hi nga laha u kona munhu loyi loko a humaka a nga swi tivi leswaku u ya a ya dya yini. Va tlhela va kombisa leswaku na mhaka ya ku va hi tivana tanihi vakreste hikwalaho ka sweswo vamakwerhu hi ta kombela ku kusukela eka siku ra namuntlha ku ta va na xibye xa vumbirhi laha hi nga ta hoxa kona mali ya special project. Mali leyi vamakwerhu a hi mali leyi nga ta fika yi ta tshama enkwameni wa kereke yi endla mintirho ya kereke leyi ntirho wa yona ku ta va ku xava tiya, juice na makhekhe loko yi ta va yi ri enough leswaku sonto rin'wana na rin'wana hi hamba hi dya hi nwa tiya na juice na makhekhe. Leswi vulaka leswaku ka sonto wun'wana na wun'wana hi ta va hi karhi hi hoxa hi kha hi swi tiva leswaku hi hoxa leswaku hi kota ku dya hi tlhela hi xewetana. So hi kombela vamakwerhu leswaku a hi sapoteni xibye lexi leswaku hinkwerhu loko hi suka hi dyile. Loko a ha ri ka swakudya hi ku tivisa leswaku mi nga vileli ku njheni a mi tshikile hanyana namuntlha hi ta dya hi ri hinkwerhu a ku ti-consistory kereke hinkwayo hi ta hi dya. Vamanana top executive ya vamanana va swi kotile ku ya eka meeting wa vona tolo Westret. Vanhwana va swi kotile ku ya eka outing ya vona last Saturday naswona va ri ntirho a wu sasekile swinene. Loko ha ha ri ka vanhwana na vamakwerhu hi mi tivisa leswaku chairperson ya vanhwana yena ku nga sesi Nxakati Chabalala loyi a ri additional member eka vanhwana va Presbytery. Vanhwana va Presbytery va n'wi hlawurile leswaku ku ya va yena strategic management chairperson. Madodana va swi kotile ku ya eka Gauteng Men's Guild Tshwarano Conference tolo eBraamfontein naswona va ri a swi sasekile swinene. Naswona hi siku ra ti-16 ku nga sonto leyi taka va ta ya eka general meeting ya vona eMidlands Zone 10 laha va nga ta nghena kona na kereke. Nakambe madodana va tivisa leswaku va ta yisa xikhongelo xo pfuxela eka tatana Sithole namuntlha endzhaku ka migingiriko ya kereke. Ta miganga ya swikhongelo swa vunharhu. Xikhongelo xa vunharhu hi ta fambiseriwa xona hi manana Mokoena va muganga wa Bethlehem kasi rito hi ta phameriwa rona hi the Right Rev HD Masangu. Ta mavabyi tatana Masindi va muganga wa Emos kumbe chairperson ya madodana va vabya va ri ekaya. Tatana Sithole va muganga wa Bethlehem na vona va vabya va ri ekaya kambe a hi ri na vona hi siku ra ti-26 ta October kwalaha a kerekeni. Manana Yufutia na vona va vabya va ri ekaya vona i va muganga wa Galilee. Kokwana Khosa va muganga wa Jericho na vona va vabya va ri ekaya kasi na kokwana Makhuvele va muganga wa Jericho na vona va vabya va ri ekaya. Ta makhombo hi timbilu leti nga ni gome hi tivisiwa ku hundza emisaveni ka Siyakgale Mokopane vona a ku ri ntukulu wa manana Mhlongo va muganga wa Bethlehem va heleketiwile endlwini ya vona yo hetelela eka siku ra tolo eDelton. Vamakwerhu loko ndzi ta ya ndzi ya tshama ehansi ndzi ta kombela manana Subuka ku va ta haleni emahlweni va ta humesa xikhongelo ku khongelela hinkwavo lava vabyaka hinkwavo lava va siyiweke hi varhandziwa va vona. Va khongelela na mintirho leyi nga ta va na yona laha kerekeni ku nga ntirho wa Thanksgiving, ntirho wa ku khuvula
kun'we na ku katekisa vanhu va tlhela va khongelela kereke ya hina hi ku angarhela. Vamakwerhu ni mi navelela masungulo ya vhiki lawanene. Inkomo va nga se khongela ni ta kombela ku nyika mfundhisi wo karhi va va na rito. Endzhaku ka mfundhisi hi ta yimbelela risimu ra 229 ni karhi ni kombela vana va yingisela xikhongelo. Eka mufambisi wa gandzelo na sekretari muhlayi wa switiviso na kereke hinkwayo avuxeni. Sweswi ni yimela nchumu. A ni ri minkarhi yo tala hi ri a ni yimeli nchumu. Sweswi ni yimela nchumu. Na mi byela n'wina vakreste kulorhi va Phosphorus. I khale ni karhi ni mi byela. A mi twi. Hi rini ni karhi ni mi byela. Ni lava ku mi tsundzuxa ku na mi byela leswaku you are the best. Leswi swi tivisa leswaku hlayiwa laha. Leswaku up there from this level kusuka laha. Leswaku hinkwenu a va ta mi hlawula ko va ku swifundza swi tele mi nge teki all the positions kambe mi fanele mi share na swifundza leswin'wani. Rand Presbytery yi na swifundza swa 12. Se mi nga swi twisisa ku va ku ze mi kota ku kuma tiposition timbirhi ntsena is too much. Mi kuma more than 2. You are the best. Thank you. Politico sosega, matilene mio. Eka wena xikwembu lexi hanyaka. Hi rhandza ku ku tlangela, hi rhandza ku ku khensa. Hosi ya matimba hinkwawo, hi rhandza ku khensa epontweni wa namuntlha. Xikwembu xa matimba hinkwawo loko u swi kotile ku hi pfula matihlo hikuva u hi humesele dyambu ra wena leswaku hi ta kota ku vona. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi rhandza ku khensa misava leyi hi kandziyelaka masiku hinkwawo. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi ri a khensa. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi rhandza ku khensa na misinya na milambu leyi u hi nyikeke yona leswaku hi swi tirhisa. Hosi ya matimba hinkwawo loko ha ri laha ekandzeleni ra namuntlha. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi kwalombisa tinhloko ta hina emahlweni ka wena hi pfurisa vukulu bya wena. Xikwembu xa matimba hinkwawo loko a ku nga ri wena a hi ta va hi nga ri kona esikwini leri. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi rhandza ku khensa na loko u kotile u ta ku ta hi fikisa egandzeleni ra wena. Xikwembu xa matimba hinkwawo wa swi tiva leswaku hi kwala egandzeleni ra wena hi ri na mavabyi mo hambanahambana. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi wena loko swi tivaka. Hosi ya matimba hinkwawo hi vabya hi kha hi fambafamba na wona. Hosi ya matimba hinkwawo ya ri nghenelela. Xikwembu xa matimba hinkwawo eswibedhlele hambi vanhu lava va vabyaka va ri makaya hi ri tshambulisa voko ra wena leri fikelelaka munhu un'wana na un'wana. Xikwembu xa matimba hinkwawo u ya vuya hi kotisa leswaku va pfuka. Xikwembu xa matimba hinkwawo va ta vona tilo ra wena. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi kombela eka wena leswaku ha swi tiva leswaku ku na mindyangu leyi weriweke hi papa ra ntima. Ha ku rhamba namuntlha hosi ya matimba hinkwawo
leswaku a va vona loku ya ka u ya va chavelela Xikwembu xa matimba hinkwawo wa swi tiva leswaku hina hi vanhu va nyama na ngati hi nga va fikelela Xikwembu xa matimba hinkwawo kambe ku ta fika nkarhi lowu hi nga ta va sukela Xikwembu xa matimba hinkwawo ha swi tiva leswaku wena a wu suki hi minkarhi hinkwawo hi langutisa eka wena hambiloko hi hlangana na swiyimo swin'wana na swin'wana hi nkarhi lowu Xikwembu xa matimba hinkwawo ya rifambi ya va bandicha Xikwembu xa matimba hinkwawo u nghenelela emindyangwini leyi humeleleke hi swo biha va kota ku veka varhandziwa va vona hi kurhula na hi ntwanano hikuva loko ku ri na timhaka leti Xikwembu xa matimba hinkwawo wa swi tiva leswaku loko mi nga tiyani ku na ku hambana Xikwembu xa matimba hinkwawo hi rhamba wena leswaku yo ya va pfuna hosi ya tilo Xikwembu xa matimba hinkwawo eku heteleleni ka swona va ta vona vukulukumba bya wena Xikwembu xa matimba hinkwawo ha vabya emoyeni Xikwembu xa matimba hinkwawo hi na ntshikelelo wa swi tiva hi kombela leswaku a va wena loko hi ya ku ya hi pfuna u hi tshunxa eka ku tikeriwa loko hi nghena kona Xikwembu xa matimba hinkwawo ha ku rhamba nakambe hosi ya tilo hi lava vana va hina va nge le ku tsaleni va tsala swikambelo swo hambanahambana Xikwembu xa matimba hinkwawo wa swi vona leswaku va tinyikerile va tsala swa le xikolweni va tsala na swa le kerekeni hi ri nghenelela hosi ya tilo ya va pfuna hikuva a hi nkarhi lowu wa kahle eka vona va na ntshikelelo hosi ya tilo va endli leswaku va languta eka wena Xikwembu xa matimba hinkwawo va focus-a ku va susa ku chava va tiva leswaku loko wena u ri kona u ta va pfuna va ta pasa Xikwembu xa matimba hinkwawo hi ri nghenelela tilo ra mina ku nghenelela le xikarhi ka vafundhisi va hina Xikwembu xa matimba hinkwawo lava hi fambisaka vusiku na nanhlekani Xikwembu xa matimba hinkwawo hi ri va tiyise va langutisa emahlweni hikuva ku fambisa a hi mhaka leyi olovaka Xikwembu xa matimba hinkwawo hi ri fa nghenelela ntirho wa mina na ta hina Xikwembu xa matimba hinkwawo hi tiveka eka n'wina hikuva ma swi tiva Xikwembu xa matimba hinkwawo leswaku ku na ku tikeriwa hi ri nghenelelani hosi ya tilo mi kota ku hi fambisa hi rhamba moya lowu kwetsimaka ku va wona lowu nghenelelaka etikerekeni ta hina Xikwembu xa matimba hinkwawo mi hi endla hi va xilo xin'we hi kota ku fambiseka Xikwembu xa matimba hinkwawo hi kombela Xikwembu xa matimba hinkwawo wa n'wina lowu mi nghenelelaka hosi ya tilo mi hi pfuna emiehleketweni mi hi pfuna na le ka season leyi nghena eka yona hikuva ma swi tiva Xikwembu xa matimba hinkwawo hi na ku tikeriwa emindyangwini ya hina hosi ya matimba hinkwawo hi na ku tikeriwa a hi swi koti ku yi lead-a kahle Xikwembu xa matimba hinkwawo vana va hina ma swi tiva leswaku hi langutene na swakudya leswi nga kona Xikwembu xa matimba hinkwawo leswi va humesaka endleleni Xikwembu xa matimba hinkwawo hi pfuneni loko hi ya pfula milomu ya hina hi langutisana na vana va hina Xikwembu xa matimba hinkwawo va hi twa hikuva ku ta va marito lama ma nga ta va ma kha ma huma eka n'wina Xikwembu xa matimba hinkwawo nghenelelana hi khongelela munhu un'wana na un'wana hi Xikwembu xa matimba hinkwawo loko ha ta sungula vhiki lerintshwa hosi ya matimba hinkwawo hi kombela leswaku mi va na hina Xikwembu xa matimba hinkwawo mi hi hlayisa mi hi kotisa evitweni lerikulu ra hosi ya hina Yesu Kreste wa le Nazareta amen Rhandza ku khensa switiviso ni marungula ya kereke hi khensa ni le ka xikhongelo lexi hi xi kumeke sweswi ku ta va ku ri nkarhi wa vuyimbeleri hinkwavo lava va tilulamiseke ku ta hi nyika item before ni nga si vitana khwayere ya siku madodana vamanana
Sunday School, kombela consistent kanye omunye. Go.
Khensa swinene sweswi hi fikile ka xiyenge xa ku ya yingisela rito ra Xikwembu ri vulavula na mapfalo ya hina. Hi ta ya yimisa vahlayi va hina hi risimu ra 286 verse 1 va yima va ta hi hlayela verse 2 va ya tshama hi yimbelela leti landzelaka kutani mfambiselo wa rito ra siku ra namuntlha va ri karhi va tlakuka. 286 Ya Yehova, Lord, in the name of Jesus Christ. Today's word will be read from First Thessalonians chapter 5, verse 14 to 17. And the second one will be read from Hebrews chapter 13, verse 12 to 17. First Thessalonians chapter 14. No, chapter 5. Chapter 5, verse 14 to 18. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disrupted, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Make sure that nobody pays wrong for wrong. But always strive to do what's good for each other and for everyone else. Rejoice always, pray continuously. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Hebrews chapter 13, verse 12 to 17. And so Jesus also suffered outside the city gates to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. For here we do not have the enduring city, but we are looking for the city that is to come. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name, and do not forget to do good and share with others, for with such sacrifices God is pleased. This is the word of the Lord. Well, thank you. That was you. Yes, almost thank you. Perhaps. I'm saying correct. Dr. Ganigan got number of cancer. I had number 2 kudala lethembisi.
Na hi ku cina ku na lava ku cina posto ntsena handle ka lava nga cina muchongololo se yi hela kereke. So swi nandzihile swinene swa khenseka. Vamakwerhu rito ra Xikwembu ri le ka Vathesalonika vo sungula eka ku avanyisa ka 5 eka ndzimana ya 14 ku fika ka ya 18. Ku khongotela ko hetelela ni marungula. Kutani ha mi khongotela vamakwerhu hi ri layani malolo. Mi tiyisa lava helaka ntan'amu. Pfunani lava tsaneke. Mi lehisela hinkwavo timbilu. Vonani leswaku ku nga vi na loyi a tlheriselaka swo biha hi leswo biha. Kambe hi masiku hinkwawo ringetani ku endlelana leswinene mi swi endla ni le ka hinkwavo. Tshamani mi tsakile masiku hinkwawo. Mi nga tshiki ku khongela. Eka hinkwaswo khensani. Hikuva hi kona ku rhandza ka Xikwembu ehenhla ka n'wina ha Kreste Yesu. Ya vumbirhi i Vahebheru Mburena riya ugede. Urena gede urena urena. Vahebheru ku avanyisa ka 13 eka ndzimana ya 12 ku fika ka ya 17. Mahanyelo lama tsakisaka Xikwembu. Hi mukhuva wolowo na yena Yesu u twisiwe ku vaviseka a ri ehandle ka nyangwa ya muti leswaku a ta basisa vanhu va hlawuleka hi ngati ya yena ya xiviri. Hikokwalaho a hi humeni hi ya le ka yena ehandle ka nxaxa hi rhwele ku rhuketeriwa ka yena. Hikuva kwala misaveni a hi na muti lowu tiyeke kambe hi lava muti lowu ha taka. Loko swi ri tano a hi humeseni magandzelo masiku hinkwawo ha yena Yesu. Hi dzunisa Xikwembu ha wona hi ri karhi hi vonga vito ra xona hi marito lama humaka emilon'wini ya hina. Mi nga rivali ku endla leswinene ni ku pambulela van'wana leswi mi nga na swona. Hikuva magandzelo lawa hi wona lama tsakisaka Xikwembu. Yingisani vafambisi va n'wina. Yingisani Kosisto. Mi tsongahata le ka vona. Hikuva va hi tekela mimoya ya n'wina. Tanihi vanhu lava nga ta vutisiwa ehenhla ka yona. Mi vona leswaku va tirha ntirho wa vona hi ku tsaka. Va nga wu endli hi ku vilela. Hikuva loko va vilela a swi nga mi pfuni nchumu n'wina. Leri hi rona rito ra Xikwembu. Verse 2. No la niente, la
khensa hi nga tshamisa ehansi. Xo sungula i ku va ndzi rhandza ku khensa eka our liturgist ku va mi nyike nkarhi hi ta shera vito ra Xikwembu ra khensa Maxaka. Ndzi xeweta eka Right Reverend H.D. Masango ku va mi ni nyike pulpit eka siku ra namuntlha. Ni xeweta consistori leyi rhangeriwaka hi dokodela T.J. Chauke. Vayeni hinkwerhu na mi xeweta. Vakreste hinkwenu na mi xeweta. Kurhula ka Xikwembu a ku veni na mina. Vavakwerhu hi hlayile eka tibuku timbirhi leti hi ku ya hi mina hikuva yi hlayiwe na hi tatana Gazinde hi A Teacher's Voice, laha a ni ta vula leswaku hi swi twisisile a swa ha lavi nhlamuselo hikuva loko munhu a vulavula hi rito ra vudyondzisi i vhela i swi twisisa. Ndza khensa tatana Gazinde, ni khensa le ka mfana loko a hlayile hi Baraton. Eka tibuku letimbirhi a swi tiva leswaku hi loko Paul a ri karhi a vulavula eka vale Thessalonika na Vaheberu. Nhlokomhaka ya hina eka siku ra namuntlha hi leyi, give thanks in all circumstances. Khensa Xikwembu eka swiyimo hinkwaswo. Fika emakumu ka lembe ra 2025 laha kitikiti lowo tala swinene. Hambi ku ri ekerekeni ya hina a ku na mikitikiti leyo tala. Hi vile ni nhlamulo ekerekeni ya hina eka lembe leri. Leyi yi teke hi swiyimo swo hambanahambana. Van'wana ti endla nchumu ku na nhlawulo. Na ka ku endliwa yini a swi endlaka nchumu. Kasi van'wana swi hi tsakisile hi ku hi lava ku cinca. Hi lava ku veka vanhu van'wana. Van'wana swi hi vavisile, swi ni kandziye ti-cons. Swi hi kandziyile hikuva hi ve na nhlamulo. Hikuva a wu ta wu ri na swiyimo swo hambanahambana. Hi vile na Jubili. Na yona Jubili na yona yi hi twise ku vava van'wana. Laha van'wana a hi twa leswaku ku laveka timali, van'wana a hi twa leswaku hi lava ku va hi celebrate hikuva a hi nge he pfuki hi celebrate Jubili yin'wana hikuva yi ta endzhaku ka malembe ya 50. Kasi van'wana a yi hi twisa ku vava. Hambi ku ri kerekeni ya hina ya Apostolus hi vile na ku pfula kumbe ku nyiketa kereke ya hina eka synod eka lembe leri ku va na bodo leyi nga le ndzhaku. Swi tele leswi hi swi endleke. Swin'wana swi vile swa kahle, swin'wana ku vile leswo biha leswi nga hi tsakisiki. Hi vile na swiyimo swo hambanahambana hambi ku ri eka vutomi bya hina. Hi siyiwile hi varhandziwa va hina eka lembe leri. Hi lahlekeriwile hi swo tala. Timali van'wana. Laha u ku veke mali yi famba, u yi veka na le bangi mara yi famba u nga swi tivi ku yi fambisa ku yini.
spenda timali i nga swi tivi leswaku loko u hola hi siku leri holaka hi rona hi xa mundzuku ku va ku ri hava mali. I hola i nge swi tiva leswaku a wa ha ri na nchumu. Van'wana hambi ku ri tiyindlu ta hina swi nga endleka ti tekiwile. Hambi ku ri vana va hina va nga va hi xanisile, va xanisa hambi ku ri kereke ya hina, va hi fambisa na tinhloko. Swi humeleke evuton'wini bya hina eka lembe ra 2025. Hi nga ri vana ku hi tekela ti-resolution. Ku ri ti-resolution ta hina ta va ti ta 5 million a bank. Vone status xa stoketse ni voni va tsala ku va loko va kha va heta va vona yindlu ya va navula yindlu ya 13 million va hleketa ku hambi no va na 3 million swi nga va swi ri kahle mara va na yona. Hi leswi ku ri a ku ri resolution leyi va hleketaka va nga va na yona. Hi nga va hi tsakisiwile hi swo tala hambi ka lembe leri ka va ka humelela swo biha ntsena. Hi kume mintirho van'wana hi ka tekisiwile kwala. Hi mintirho leyi a ku yi khongela i pfuka navusiku na hleketa ku khongela hi wu kumile. Van'wana vakokwana va ri ti-pension-ini se vo dya mali ya vona timiliyoni ta 3 miliyoni nghenile. Eka vakokwana lava nga tirha malembe lamo tala. Yo! Van'wana tindlu ta van'wana va nga luzekeriwa hi tona va xavile. Mimovha yi xavile. Hi kuma na vana Xikwembu xi hi katekisa. A swi tele leswi nga humelela ka 2025. Hi ku ya va Thesalonika lava a vulavulaka loko yi languta a va heteleka a hi languta na varhangeri va hina hi va hlayisa. Yi vulavula na vona sweswi varhangeri va hina. Yi nge varhangeri mi hlawuriwile eka lembe leri. Ku na valolo exikarhi ka hina. Ku na valolo lava minkama hinkwayo hi vulaka leswi mi vulaka leswaku ku fanele ku endliwa yini munhu wo lolowa hayi ku a nga swi koti o lolowa. Loko mina ni nge swi endli. Hikuva a wu na wona matimba wa lolowa. Hinkwaswo leswi va nga hi byela swona leswaku hi fambisa vakreste va kereke ya hina. Malolo na hina ta va hi nga valolo a hi tshikani ku lolowa mani hi nga si hi lava ku layiwa. Mi tiyisela va heleke ntamu ni vurile ku van'wana hambi ku ri ti-election ti hete ntamu un'wana wa vula leswaku na hambi le kerekeni hi mhaka ka ku rhangela mani mina luya ni nga swi lavi a rhangela ni lava ku rhangela mani mara yi ni lava nga hela ntamu a hi va nyikeni matimba. Va ta mi komba tindlela. Kereke leyi na wena ta yi kuma chance. After 3 years, tikombisi suka ka vulungu bya wena i tikombisa sweswi i ti karhi i tirha hambi va ri ku rhangeleni tirha na wena leswaku hi ta ku vona leswaku hi ta kota ku ku hlamula. Hi ku nyika xivandla lexi u xi tsakelaka u nga heti i nga heli ntamu u va na matimba. Pfuna lava tsaneke. Ku na van'wani ha ta ekerekeni vamakwerhu ho ta hi ku hi ta swiyini hi ku hi nghenile kereke mara na ku vulavula rini ka siku ra namuntlha a wu twi nchumu masiku hinkwawo a wu twi nchumu. U tsanile na le moyeni hambi va ku cina ku cina magazini lama bila lava ku cawula va hlungiwa ndzhaku ka cina. Lava hlungiwaka wena i va misava va n'wi hlamile kwalano.
man. Anakerekeni hikuva moya wa wena wu ta wisa la. Wa u kuma ku wisa akerekeni moya wa wena. Yena hi va pfuneni varhangeri. Ha va tiva lava faneke. Hi va pfuneni ku ka va tiva. Mi fanele hi yingisela timbirhi. Ma swi tiva ku ma lava ku vutisa swivutiso hambi i hlamuserile a xi vutisa. I hlamuserile a xi vutisa. I vuta mara hi leswi a xi vutisa. Twisisa yi ri lehisa timbilu hi nga vi na ximbilwambilwani. Siku ri kurhange mi nga vi na xona ximbilwambilwani. Loko ku va na ximbilwambilwani wa kona ka vurhangeri. I nga vi na xona ximbilwambilwani lehisa mbilu. Loko na elida munhu mi nga rivali tinqondo to hambanahambana. Vatani va manana Mathieu va swi tiva ku vanhu va hleketisa ku yini van'wana va njhani van'wana va njhani. Loko va ta xibedhlele va swi tiva ku loyi n'wi twisisa ku yini mhaka ku vulavurisa ku yini. Loyi n'wi twisisa ku yini. Na hina hi tirhiseni sweswo le xibedhlele laha. Hi le xibedhlele hi nga hleketi ku hi hleketa ku fana hi hleketa ku fana. A hi lenghiseleni timbilu. Hawa mani. A ku endlile swo biha ku ta n'wi komba loyi. Na mina ta n'wi tlherisela hi swona swo biha. Ku vula mukreste kwalaho. A tlhela huma kha huma kwalaya ndyangu wa kereke. Huma namuntlha ku mi nga vileli. Leswi a nga swi endla na mina ta n'wi kuma. Leswo biha eka swo biha loko munhu ku endla swo biha endla leswo saseka. Hi nga tshikeni ku khongela vamakwerhu. A hi nga tshikeni na swintsongo. Hinkwaswo khensani hikuva hi kona ku rhandza ka Xikwembu ehenhla ka munhu. A hi khenseni. A don't know nkama wun'wana na wun'wana loko hambi wo kuma xin'wana xi nga ri xintsongo khensa na. You think I don't know. Na loko va khomile 20 rand ya 10 rand. I nga vuli ku a ni lave 20 rand khensa. Just say thank you. Ne? Thank you. Na hinkwenu. Ku na van'wana va lomba mali hambi va lombe mali loko a ku lomba 50 rand ni nyika 20 rand. A va ta lavi yona a ni lavi 50 rand. Khensa. Hi le munhu a nga kota yona. Khenseni. Na yena Yesu u twisiwe ku vaviseka. A ri ehenhla ka nyangwa ya munhu. Leswaku a ta basisa vanhu va hlawuleka hi ngati ya yena ya xiviri. Hi ngati ya Yesu mina ni hlantswiwile, hi ngati ya Yesu mina i twe ku vava Yesu. I twe ku vava leswaku mina na twi ku vava hina. I twe ku vava leswaku swilo swa hina hinkwaswo swi ta hlantsweka. Ya vula ku na hina a hi humeni hi ya handle eminyangweni ya mixaxa. Hi ya handle hi ya kombisa hi rhwele ku vava ka ku twa ku vava ka yena. A swi vuli leswaku loko ri presa wena vutomi byo famba kahle. Laha hi khomisaka kona ngopfu hi laha hi twaka kona ku vava. Laha hi khinsamaka ngopfu hi laha ku ri swilo swi humelela hi laha swilo swi nga humeleleku. Xilungu lexiya xa tatana Gazite there is no gain without a pain. Hi xona xilungu lexiya tatana Gazite. Yes. Hi fanele hi twa ku vava leswaku hi ta na loko i swi kuma swilo swa kona phela swilo swo ta simple. Ma swi tiva ku a hi swi hlayisi. Loko swo ta simple hinkwenu swilo swa hinkwenu ti-3 million letiya ta na baloyi to ta hinkwenu va rhela ti-3 million na le kerekeni next week a ku na munhu. Next week a ku na munhu na byela straight mfundhisi hi nga ta kuma ti-3 million mi ta va mi n'wexe. Mi ta va mi n'wexe. Hi ta va hi ri busy hi dya mali liya. Ende loko hi herile hi vuya ka n'wina mfumo.
mi nyika na pena mi xana la hi ku mfundhisi hi pfuneni and mi pfunile ku kuma mara swi tirhisanga swona that's why i fanele ku vana leswaku na loko ya swi tirhisa i swi tirhisa kahle a twanana musi humeseni magazelo masiku hinkwawo vamakwerhu loko hi ta kerekeni hi ta hi planning ku ta humesa man'wini kumbe wo fika hi twa rito ivi loko rito ri vula i ku na khensa namuntlha na tirhisa yini kumbe ku na mali hi nga yi veka hi 40 rand ya mavhiki ya 4 ku na va timali bibeleni ta 40 rand mali ya covid va yi tshamete ka bibele loko a ta kerekeni a nga zanga mhaka ta beta ku ri hambi ni ku ri teyini vete ku nga tirha because ni budget 40 rand ta ya humesa 10 rand ya 4 weeks loko ve na nkateko ku nga ya ni le thembisa swi lava ku save 10 rand vamakwerhu loko hi khensa a yi khensi ku loko humesa magandzelo a humesi i fanele i swi twa na wena leswaku loko u humesile ku na swin'wana swi nga suka eka wena van'wana loko suka la a hi na ko tlhela u nyikerile i nyikerile a wu swi twanga a wu swi twanga ku na ku nyikeleni i fanele ku suka la i swi twa ku ni nyikerile ivi xikwembu a xi compromise vutomi bya wena a ni vuli ku leswi nga budget ya 40 rand tichana hi leswi nga ta swona wena na xikwembu xa wena hayi mina ne mara ni vula loko hi nyikela se xikwembu ha wona magazelo juti ku ri loko u va kayina avele wena u ta va u ri kwihi kwalano hi gazelo rero kwihi loko ku kayina avele u ti ka nyikela laha ivi xikwembu next week xi ni blessing wena ku va na jets i tlhela ku mina ni tirha ntirho wo tlula wa yena xi blessa lava xikwembu xi va tirhelaka va tirhelaka xikwembu xikwembu xi bless na xitirheni ti kamba ku loko va va kayina avele wena u ta va u ri mali loko khi nyikela ka siku ra namuntlha loko ri tlhela ki nyikela i vona i va i khensa na hi vito ra xona i thenrati khi rhumelela yesu kreste wa nazareta wena va teva kutena va tiva ku na tindzimi tona tindzimu va vula tiva tindzimi i thenrati kwala kerekeni swin'wana and loko ya vutisa ku nyikerile na a wu a swi tivi ku nyikerile ya pfula bibeleni i vona ku sele mali muni Tsonga once upon a time manana mathivi so ri manana mathivi ku ri ku nyikeriweni ku vulavuriwa swin'wana kwala tika kereke khale nyana manana mathivi va ku ni humese mali hinkwayo ni nga swi tivi na ku na mali ya petiroli ta yi kuma kwihi and a va ha ri hava I remember a ha ri close ngopfu na vona kule ngopfu a ha close ngopfu na vamanana nkoto a ha ri close va ri hava mali ya petrol I remember a ni swi tivi ku a swi tsundzuki but at the end manana mathivi after 2 days she came back and said ni yi kumile mali ya petrol and ni kume hunga liya nga nyikela kerekeni manana mathivi by then I tivi sweswi maybe sweswi va by ti 10 rand
Ya swi nga endleki. So hi leswi kombisaka swona ku i nyikerile nhlitiwa ku ni suka na kona xiwa ekaya. God will provide. God will provide. Twa un'wana ku loko muholo u nga nghena u ta provide njhani ri nga xikwembu ya vona baloyi yi nga xikwembu eka vona xi ringe baloyi is that not true? Lava ku vulavula ni manana leswi va swi tiva whatever ni nge ni nga vulavuli namuntlha loko no vulavula ku vulavula ku leswi va swi tiva and leti ya yini and ni teke mali ya vona ni ya leader xikolo n'hweti leyi va ta na hemba and swi tlile and at the end na dya kahle and at the end ni tirhe vusiku hinkwabyo tolo nhlayo lava nga vona xiteti xa mina voni a xi le 2 o'clock a ni senda status ni ki kombisa ku ni entirhweni a ni tirhi rona ni xavisile sigezi ni le appreciate and ni tirhi rona loko a va hina a wu ta ku nga tani ne le kerekeni a wu ta ku ni twa vurhongo a sungula dokodela va swi tiva va 3 days vona vo ka va tlela nhoveni mina a ni tleli masiku yo tala vona va tlela nhoveni mina a ni tleli yi yingisani vafambisi va n'wina yingisani consistori van'wana hi yingisi okay yi criticize twa kun'wana ka na ku chawuke i seketara na mhaka na swona i seketara chawuke and futa ya phosphorus ntsena ya presbytery hi lo swa ku nyikina na ya synod va rhangana va ri voxe vafundhisi loko va rhangana va ri voxe dokodela you qualify and van'wana a va swi voni mintirho ya n'wina and i xikwembu xo xi yi vonaka a swi lava ku vona hi vona va ta cinca hi ku i va tiarisi va lolowa a va voni mintirho ya vanhu a ni la ku preacha hi n'wina no ku ri va ta yingisanini consistori ku le gazeti ya ka hlaya titsongahateni ka vona a hi titsongahateni a va tirhitangiwa tiya i mana lava ku mana hleka ku meni nga nwa tiya ya le kerekeni a va te wena va te van'wani va na loko va swi vala a va swi tivi va ta dya yini a hi makeni sure ku va na swakudya andlwini ya kereke and ku vule Bibele a ku vula mfundhisi a va preacha leswi nga ndzi ka Bibele ku a ku vi na swakudya kwini andlwini ya hosi wena loyi nga na swa wena i nwa ku tiya tetiya va nge ku ya 18,000 na whatever 1,000 million ya kofi i nga ta ku nga yi mara loko siku rin'wana wo fika khoma xihlaza na vana va nga hava swi hi twa ngati na hina hi tisongelaka a ni xera na mani tiya and swi va swi ri kahle ku ni xera na yena tiya ku ri khale loko na ha nghena kereke na ha ri le ka bokota a ni vixa and one day ka nga ti kambe a mi ri yini mfundhisi a mi ri moderate ne a ni hleketa ku karhi i Chawana one day na ku hlangana na Chawana it was my dream na ku hlangana na Chawana ivi loko ya hlangana na Chawana ni hlangana hi ka synod a hi hlangana nkarhi mfundhisi wa swi tiva kahle va tlhela va ni tshinya kwele ku phela ni vulavula na munhunkulu la ya tsinyiwile se loko ya tirha na Chawana hi tirha nkarhi hi loyi a nga tirhela that was my dream se ni tirha na timoderator to tala moderator vo right reverend master ni va organizela na synod ya vona a phosphorus va organizele hi mina
Right Reverend Masama. Vamos com ele. Se tem ele, não vai que ir, disse a barra que vai ir lá. Lá nesse que se não vê na casa, só me lê. Eu tenho aquela moeda, eu vou tirar na terra. Vai, tem aquela moeda ali, nós temos a bater. They have meetings, left and right. Let it be seen agora que para tu, mas nas coisas mundiais. Xinga a pipoca, e matar a moeda ao ué. Isso não é moeda, na fundição, na chumula, na color. Mas agora lá ele, moeda aí. Era foi do pei. E quando nós vamos bater a mentira, eu vou fazer aquilo. Quando eu vou pegar lá, todo dela estava saindo lá, cara, vai ir uma bastante TV, isso, faz um outro 20 minutes, 25. No segundo one, vou fazer bastante TV, vai estar 5 minutes, não está vindo. Mas a tua não vai sacar. Está making sure que eu vou estar mais pequena, a palavra vai estar aqui. Let's go. Ele can go by Thanksgiving. Anda lá na chutada. Ele não sei da condição do chuchuano. Lá na chutada. Mas já viu na condição do jago. Ele can go by Thanksgiving. Thanksgiving is one day. It's one day our church culture we have set aside to reflect and be grateful to God. We have set aside. Vamos privar de date. Né? And mostly it's cultural. E ela é louco, e não vem não vem. Eu siga segura quase, chegou nesse momento, chega a entrar nessa questão de foi buquê. Já disse, chegou nesse momento, yes, I need to thank God, and when I thank God, I'm not kind or I'm not out there. It means she got she got that one again. Let's describe that she got us for. I know she got. Let's describe she got us for. Munuwa, Musai still. The end is Utara. I'm going to come up with a man. Come to Zana. Jargo. Kuna mwana la bada eka na bende la kuma mena si mena si mena kambe mitrike to mwana aya harkona so finish better ima bana a mental health good the mental health aya harkase Vambata also when because it is so when ukona kasi ni mo impossible so menela really kasi ni na bulabuniwa wena mpota basaya bubulana so kwa hapla kana wena kesi sikwe kwa hili tutakona kana kushikenzile na ni kai never trusted not never straight. Thanksgiving is supposed to be a way of life. Supposed to be a way of life. The longer I find to show you want to have Thanksgiving. Thanksgiving, whatever. We need to know. Cultural. I want to thank God. But that's what she wrote. That's a short at the 29. If you put this amount, I would think Thanksgiving do. I postponed it. But all of that, I postponed it here in that country. You go a mina and he said, I mean, let's thank God, guys. Next level. Let them go in the next sota. So tsakisa no shobia. Yeye ya kenza shkwili. Yeye ya shkeza. Tashkeza mwakwe. Nisutu bate kuna target. Not a target. I will make a finance. But target me to para kereke na basa ndai. Mfute swa last year we should go in tsakisi in fike la ini. Level no komot tsakisa fike la ini fike la ini. Are you going to be part of it? At particular time. Or from now, some of us who are going to be absent from church and will come back
after the 30th of November. Some of us, ingabuya hi ta hi ta celebrate hi tlhe hi cina hikuva zone ya hina yi fikele budget but nga humesa nchumu. Some of us. Because akerekeni a ku na name and shame. Loko a ku na name and shame, wa ha cina hi humesa vito ra wena. A ku ta humelela yini? I ku va ni dzonga kerekeni. Leswi ta byela lava mina loko nkwana kambe swi nga endleka ka ti-awards wena ya ba mavoko until hi ze hi heta ti-awards vito ra vona ri nga vitaniwanga. Ene va kona va ba mavoko va tlhela va cina loko ku va ku i mani number one the overall ya xikolo i mani number one va ku obvious ku vula vona hayi ku hi mina. Cina mahlweni. Something you know, we have a lot of reason to be thankful. Thank God we are not living through 2020. Remember 2020? Kama kumela in 2020. Oh, manana mati. Let's talk manana mati, but manana kondo. About 2020. Why have seen my book? It's I make a ball. And they didn't make a 2020 and I'm one when I could select the better one. I won Kurpla Suman if I did Kesa Squid. Everything they mama queer. That joy comes in the morning. Look, he entered like once again, he entered like broke. He entered like take away. He entered like today. It's again like my shack. He entered like it's okay with. He entered like look, entered and the country was so bad. Not see. Come. Look, I really like my dress. He got money to fuga. He can such way. I can't be here. God, I thank you. Just that way. God, I thank you. No one can now because I'm Fuki. But is that God, I thank you. I'm not going to put another plan. Just wake up and say, God, I thank you. Hikuva sako utakari mpunzi. Loko la tshama tsakile I smile. I'm not going to go office and then one a China. I'm not going to Australia. As long as the statement covered. And China one. You can find one with the and if I got enough problem, because no problem, you have 120. One you have a problem, in fact, one problem, you have 2000, you have one. Man, and family really problem. Yeah. Because it's up on you take a car and food. Just wake up and say, good morning, my blessings. Good morning, my success. Good morning, my beautiful children. Good morning, my mother. Good morning, my father. Good morning, my beautiful God. No matter what good morning, my Mr. 40. Very coming from it. Nissan 200. MP 200. Beautiful one. Good morning to it. Good morning to my new job. Good morning to my job. Good morning to my marriage. Good morning. I can see no passion to God.
because joy comes in the morning. I thank you. Amen. Amen. Persile ritu ramatimba shongasi mashaka. Vele kamgejwa. Ngiyabulula nababuka babantsumane ngulwana. Rhandza kukhetha swinene rito leri a ri vulavula. Ri vulavula na mina na n'wina vamakwerhu. Kusuka hi January to this far. A ndzi tshama ni nghena xibedhlele. Emindyangwini ya hina a ku si tshama ku va na mafu. Ti-promotions a to welana. Swi tele leswi ni nga swi hlayaku, timovha hi xavile, tiyindlu hi xavile. Na rihanyo leri hi nga na rona lerinene hi khensa Xikwembu haleni. Ri kona risimu ra vula ku ndzi ta tlangela Yehovha haleni. A hi yeni vamakwerhu hi endla self introspection eka siku ra namuntlha. Hi ta hi ti-30 hi ta ti vonakarisa. A hi yimeni hi hlaya ripfumelo ra kereke leri kumekaka eStage 18. A hi yimeni hi pfumela hi vula ku pfumela ka hina hi marito lama landzaka. Ndzi pfumela eka Xikwembu lexi nga kona. Lava xi landzelaka va fanele ku xi landzela hi moya ni ntiyiso. Ndzi pfumela eka Xikwembu lexi nga kona laha. Fambaka ekulandzeleni va fanele xi venele eka Xikwembu. Ndzi pfumela eka Xikwembu lexi nga rirhandzu. Naswona u tiva Xikwembu. Ndzi pfumela eka Xikwembu. Ximayina va ta tona. Hi xona lexi nga ta ndzi vavisa xihasi. Lero xi nga ta
Eka pharmacy katika ni sawa na finance. Kevin abena xitiviso katika matikhorasi ya karhi hi humesa ro sungula ku ta va ku ri masonda then ra vumbirhi ku ta va ku ri ti-projects ya karhi hi cincana hi tikhorasi hi cina hi tsakile. Oh, Baba Gia Bonga, oh, Baba, oh, Baba Gia Bonga. Hata tena kuswaipa katana munisipali jifonga. Ko kaya na siya. Oh, Baba Gia Bonga.
Então, me lembro dele. E, né? Mulher.
Siyakuzulisa endlini yangokusi. Imiliwanga uto Sebekile wena shukuru cha matimba shukuru cha kuonekana.
n'wini wa nga hi ku rhambileni ku ha sungula gandzelo ra hina hi vonile moya wena wo pona lava xikwembu xa mina na xikwembu xa tintswalo hi khensa edyondzo leyi phameleke yona eka siku ra namuntlha hi mandza wa wena tatana munisi wena xikwembu xa le ka etirhweni n'wini wa nga ku vona u nga ta ya n'wi katekisa i n'wi endla hi tintswalo wena hosi ya le ka etirhweni yena ni ndyangu wa yena leswaku va nga karhali ni le ka siku leri taka ku va va hi nyika swakudya swa moya wena hosi ya le ka etirhweni ri vulavurile rito ra wena na mapfalo ya hina eka hina wena hosi ya nga hi nga ya hi endla leswi rito ri vulaka swona ri na ya wena emisaveni leyi noneke wena hosi yanga leswaku ri ta ya ri ya humesa mihandzu leyinene wena u vurile enyoveni wena hosi yanga leswaku rito ra wena a ri fi ntsena ri tela ku cinca hi vula swona wena hosi yanga leswaku hi ri twile rito ra wena ri ta ya tisa ku cinca evuton'wini bya hina ri ta ya tisa ku cinca eka community ya wena ri ta ya tisa ku cinca hambi kwala kerekeni yako xikwembu xa kona kala hi leti tinyiko ta vana vako leti wena u tivaka wun'wana na wun'wana wa hina lomu hi nga ti humesa kona xikwembu xa tintswalo van'wanyana hi ku ta ku nyikela tinyiko leti va lava ku kateka eka wena van'wanyana hi tinyiko leti wena hosi ya le ka etirhweni va lava ku kuma mintirho van'wanyana hi tona tinyiko leti wena hosi ya le ka etirhweni va lava vukati van'wanyana hi tona tinyiko leti wena hosi yanga va lava ti-promotions van'wana ha tona tinyiko leti wena hosi yanga va lava ku horisiwa van'wanyana ha tona tinyiko leti wena hosi yanga va lava ku pasa exikolweni wena hosi ya le ka etirhweni wena u nga tsandzeki hi nchumu wena u vulaka enyoveni that one thing is impossible with you my father God we bow before you xikwembu xa le ka etirhweni eka lomu nkarhi hi vula hi ku hi tinyiko leti wena hosi yanga famba u ya nyika un'wana wa wena ku navela ka mbilu yakwe xikwembu xanga ku ti tata ti andza leswaku ti ya ti ya tirhela ntirho wa wena xikwembu xanga ku ya emahlweni sweswi ni hi laha nga heriki amen ta kopela hi veka purasini ri karhi ri yimisa matsalani leswaku va ta hi director inkomu Inkomo eka mfambisi wa gandelo Mansesburu mama kwerhu eka nkarhi wa sweswi hi ta nghena eka general meeting leyi yi nga ta ka yi nga teki nkarhi wo leha hi kombela leswaku hi yingisela hi vutisela swivutiso vamakwerhu hi tlhela hi advise laha swi faneleke leswaku hi kota ku va hi kurisa kereke ya hina eka nkarhi wa sweswi tatani gazeti ni ta kombela kurasiwa hi so ni karhi ni kombela executive ya kereke ku va va ta va ta tshama laha mahlweni hi ta kota ku sungula nhlengelo ta mina